Weekend nziza kuri wowe wamaze gukanda subscribe ku Mwashi TV, ari nako nkubwira utarayikora kuyikora ndetse ukajya ukora na share kugira ngo ibi biganiro tujye tubasha kubisangira turi benshi. Ku nkunga yabaye igitekerezo cyangwa iyo ari yose, jya hano hasi muri comment ahandikirwa ubutumwa ukatubwira icyo wifuza cyangwa se icyo wifuza icyo utekereza ku biganiro byacu, icyo twazakosora mu bihe biri imbere. Byose rero aba ari byiza ko mugenda mubasha kubitubwira kandi tubona ko mugenda mubikora inshuro nyinshi. Ndi dushimira Imana Bemerewe rero gusuhuza nkabanje ngo tuganire ku makuru y'imikino azindutse avugwa mu isi y'imikino. Turi hano iwacu mu Rwanda tukara imwe mu mikino ya shampiyona y'ikiciro cya mbere umupira w'amaguru izageze ku munsi wa 10 muri zimena z'icyumweru. Mu bihugu by'abaturanyi mu gihugu cya Tanzania ikipe ya Yanga Africans nayo umwuka ukomeje kutaba mwiza kubera umusaruro. Ni nako mu gihugu cya Uganda habaga icyitwa Kampala Derby. Ku bugani Afurika amakuru akomeje kugenda havugwa, ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bihamagara abakinnyi bazifashisha muri iyi mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu kizabera muri Maroc umwaka utaha. Ni nako tuza kwerekeza ku mugabane w'Uburayi tuza kureba amakuru akomeje kugenda ahavugwa duhera mu gihugu cy'Ubwongereza. Shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru aza kuba yakomeje muri zimena z'icyumweru, aho imwe mu mikino itegerejwe cyane ikipe ya Arsenal izabagiye kuri Stamford Bridge gusura ikipe ya Chelsea, umukino ukomeye cyane. Turaza kurebera hamwe rero imikino y'uyu munsi wa 12 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikaze mu makuru y'imikino ku Mwashi TV. Kuri uyu munsi hano mu Rwanda shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru iraza kuba yakomeje ari uyu munsi kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru, aho mu mikino ikomeye cyane. Umukino utegejwe ku isaha y'isaa 12 kuri Kigali Pele Stadium, ikipe ya Rayon Sport iza kuba yakira ikipe ya Etincelles Football Club. Kuri ubu amakuru ava mu nzozi abayobozi b'ikipe ya Rayon uhereye kuri perezida wayo muri iyi minsi wasimbuye Jean Fidèle Uwayezu waje kuba yegura Roger, abagabo nka Paul Muvunyi, Munyakazi Sadate baje kuba rero basura ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo nimugoroba ku myitozo yayo mu Nzove, ndetse bakaba bayemereye buri mukinnyi 120 mu gihe abantu bakaba batsinze ikipe ya Etincelles kuri uyu mugoroba. Akaba ari amakuru meza cyane muri ikipe ya Rayon Sport kuko ikintu cyitwa prime muri iyi minsi iri gutuma bagira motivation ituma batsinda imikino igiye itandukanye. Tukiri muri ikipe ya Murera kandi yitegura amatora ya komite nyobozi nshya ategerejwe ku itariki 16 z'uku kwezi. Kuri uyu wa mbere w'icyumweru gitangwa nibwo hazaba hamenyekanye ibizagenderwa hatorwa ugize komite nyobozi ya Rayon Sport. Akaba ari amakuru dukesha ubuvugizi bw'iyi kipe nk'uko bwabitangaje ku munsi w'ejo. Dukomeje muri shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru kandi izaba yakomeje no ku munsi w'ejo. Imikino igiye itegerejwe iyo twakubwira itegerejwe ku munsi w'ejo harimo ikipe ya APR Football Club izaba yakiriye ikipe ya Rutsiro kuri Kigali Pele Stadium zari ku isaha saa 9, mu gihe AS Kigali izaba yakiriye ikipe ya Police Football Club. Iyi akaba ariyo mikino itegerejwe muri izi mpera z'icyumweru, mu gihe indi mikino izaba ikomezwa ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izaba ivuye mu mikino ibiri yari ifitanye n'ikipe y'igihugu ya Libya ndetse n'ifitanye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Akaba ari gushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu kizabera muri Maroc umwaka utaha 2025. Kugeza ubu rero nyuma y'umunsi wa 9 wa shampiyona y'u Rwanda, ikipe ya Gorilla Football Club ijyamye ku mwanya wa mbere n'amanota 18 izigamye ibitego bigera ku 9 byose. Rayon Sport iraza ku mwanya wa kabiri ifite amanota 17 izigamye ibitego 9, mu gihe Police ku mwanya wa gatatu ifite amanota 15 ikazigama ibitego 7. Mu gihe amakipe nka APR Football Club iza ku mwanya wa 13 n'amanota 7 ariko ifite ibirarane bigera kuri 4 by'imikino. Kugeza amakipe ya Vision Jeunesse Nouvelle na Kiyovu Sport nizo ziza ku mwanya wa nyuma kuko imwe ifite amanota 5, Kiyovu Sport ku mwanya wa nyuma ifite amanota 3 n'umwenda w'ibitego 14 byose. Akaba ari inkuru itari nziza kuri ikipe y'Urucaca nayo bikomeje kugenda byanga muri iyi minsi.
mu bihugu by'abaturanyi amakuru akomeje kugenda avugwa mu burasirazuba mu gihugu cya Tanzania mu ikipe Young Africans. Umusaruro ukomeje kuba muke kuko imaze imikino 3 ititwara neza, bikaba ari ubwa mbere bibaye kuri iyi kipe Yanga kuva muri Mutarama 2020 ubwo imikino 2 iheruka yaje kubitsindirwa mu rugo na Azam igitego 1-0, ndetse kuri wa gatatu yatsindwa n'ikipe yitwa Tabora United nabwo mu rugo ibitego 3-1. Umusore nka Clement Muzize kurana w'ikipe Yanga yaje kuba yitsindira igitego, mu gihe Tabora United witwa Ofen Chikora yaje kwatsinda ibitego 2 ku munota wa 19 ndetse na 54, ndetse n'uwitwa Nelson Munganga akaba yaraje kuba yitwara neza cyane. Mu gihugu cya Uganda n'amakuru akomeje kugenda avugwaho na habaga icyitwa Kampala Derby ku munsi w'ejo nimugoroba, mu mukino utari woroshye cyane kuri Nambole Stadium. Ikipe ya Villa Sport Club akaba yari yakiriye ikipe ya Express. Wari umukino waje kurangira rero ikipe ya Express byitwayemo neza cyane ko yaje kuba itsinda igitego 1 ku busitira ikipe ya Villa Sport Club. Igitego cy'uwitwa Joseph Ziwa cyo ku munota wa 77 kiza gutandukanya impande zombi. Akaba ari umukino ukomeye cyane wari witabiriwe n'abafana benshi ku mpande zombi. Binatumye ikipe ya Express igeze ku mwanya wa 4 n'amanota 12, mu gihe ikipe ya Villa Sport Club izijya ku mwanya wa 6 n'amanota 11 ari muri shampiyona mu gihugu cya abaturanyi muri Uganda. Mu nkuru zivugwa hano ku mugabane wa Afurika, ni amakipe y'ibihugu akomeje kugenda ahamagara abakinnyi azifashisha mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu kizabera muri Maroc umwaka utaha 2025. Urubu yari itahiwe akaba ari ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire itareze refa ku munsi w'ejo nibwo haje kuba hajya hanze urutonde rw'abakinnyi umutoza Emery Sefaye azifashisha muri iyi mikino. Hari uwo bafitanye n'ikipe y'igihugu ya Zambia kuri 15 z'uku kwezi uzabera kuri Levi Mwanawasa Stadium Muhana mu gihugu cya Zambia, ndetse n'utegerejwe kuri tariki 19 z'uku kwezi we ukaba uzabera kuri Felix Houphouët-Boigny mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Abanyezamu rero umutoza Emery Sefaye yahamagaye abanyezamu 3 barangajwe imbere na Fofana Yahya, yahamagaye witwa Badra Ali Tepeila, mu gihe yahamagaye abadefenseri bagera ku 8 bose barangajwe imbere na Agubadu Emmanuel, Diomande Ousmane cyo kimwe na Diomande Sinari, Dueguela Kamara Hassane, Ndika Ivani, Operi Christopher na Singo Winfield. Yamagaye abakina hagati 3 barangajwe imbere na Traoré Hamed, Frank Kessié, Fofana Seko, Dorges Maho, Amani Lazari na Ohoruja. Mu gihe abatakana baje kubahamagara abagera kuri 7 barangajwe imbere na Simon Adingara, Bayo Vakuni, Jeremy Boga, Umar Diakite, Eva Guessan, hakaza Jean-Philippe Karaso, Kepe Nicolas ndetse na Traoré Beni. Akaba ari abakinnyi bagera kuri 30 umutoza w'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire Emery Sefaye yahamagaye. Bakazaba bifashishwa rero mu mikino ikipe y'igihugu ifitanye na Chad ndetse na Zambia hagati ya tariki 15 ndetse na tariki 19 z'uku kwezi kwa 11. Akaba ari gushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu kizabera muri Maroc umwaka utaha. Ku mugabane w'Uburayi duhereye mu gihugu cy'Ubwongereza, amakuru azindutse ahavugwa. Reka tuhere ku ikipe y'igihugu The Three Lions, aho umutoza wayo Rikasire ku munsi w'ejo nawe yaje kubashyira ahagaragara urutonde rw'abakinnyi bazifashisha mu mikino ya UEFA Nations League. Muri abo baje kuba bahamagara rero barangajwe muri muzamu Dean Anderson, Jordan Pickford ndetse na Nick Pope. Akaba ari abanyezamu 3 baje kuba bahamagarwa, mu gihe mu badefenseri harimo Trent Alexander-Arnold wa Liverpool, Levi Colwill wa Chelsea, Mark Guehi wa Crystal Palace, Lewis Hall wa Chelsea, Thilo Hardy-Bellis, hakaza Ezri Konsa,
ndetse hakaza abasore nka Rico Lewis, Kyle Walker, bose bakaba baraje ko bahamagazwa akaba ari abadefanseri, mu gihe abo bakina hagati mu kibuga barangaje mbere na Jude Bellingham wa Real Madrid, Phil Foden wa Manchester City, Conor Gallagher wa Atletico Madrid, Morgan Gibbs White, hakaza Angel Gomez, hakaza Curtis Jones wa Liverpool, Cole Palmer wa Chelsea ndetse na Declan Rice ikipe ya Arsenal. Mu gihe mu bataka barangaje imbere na Anthony Gordon w'ikipe ya Newcastle United, Jack Grealish wa Manchester City, Harry Kane wa Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage, hakaza Noni Madueke wa Chelsea, Bukayo Saka wa Arsenal, Dominique Solanke wa Tottenham Hotspur ndetse na Oli Watkins w'ikipe ya Aston Villa. Hakaba ari abakinnyi mutoza ikipe y'igihugu Bwongereza w'agateganyo Castle yaje kuba ahamagara kuko muzi ko umutoza mushya w'Ubwongereza ari Thomas Tuchel ari kuzatangira inshingano mu kwezi kwa mbere. Aba rero akaba ari abakinnyi baje kuba bahamagarwa ngo ikipe y'igihugu Bwongereza The Three Lions izabe ibifashisha mu mikino ya UEFA Nations League izaba ikomeza hagati ya tariki 15 ndetse na tariki 20 z'uku kwezi kwa 11. Mu makuru kandi akomeje kugenda avugwa aha ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza, mu ikipe ya Arsenal nyuma y'uko witwa Edu Gaspar atangaje ko atazakomeza kuba directeur sportif w'ikipe, batangiye gutekereza ku musimbura we. Kuri ubu amahirwe menshi araza kwerekera ku musore w'umunya Repubulika ya Czech wahoze ukina mu ikipe ya Arsenal witwa Tomas Rosicky, niwe waje kuba avugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, harimo icyitwa The Telegraph ndetse n'icyitwa The Athletic, byose byandikwa mu gihugu cy'Ubwongereza, nubwo nta tangazo rero officiel ry'ikipe ya Arsenal rirabyemeza. Ariko uyu mugabo niwe uzaba directeur sportif mu gihe uyu Edu Gaspar azigendera mu bwosezo izaba irangiye. Muri iki gihugu cy'Ubwongereza tutarahava nako shampiyona icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru English Premier League iza kuba yakomeje kuri uyu mugoroba. Imwe mu mikino itegerejwe ikipe ya Brentford iraza kwakira ikipe ya AFC Bournemouth, Crystal Palace irakina na Fulham, mu gihe West Ham iza kuba yakiriye Everton, Wolverhampton Wanderers iraza kuba yakiriye Southampton, Brighton and Hove Albion iraza kuba yakiriye ikipe ya Manchester City, mu gihe ikipe ya Liverpool iza kuba yakiriye ikipe ya Aston Villa. Akaba ari umukino ukomeye cyane uza kuba ku isaha y'isaha 4 z'ijoro. Ni nako imikino izaba ikomeza ku munsi w'ejo, Manchester United izaba yakiriye ikipe ya Leicester City, Nottingham Forest ikazaba yakiriye Newcastle United, mu gihe ikipe ya Tottenham Hotspur izaba yakiriye ikipe ya Ipswich Town, mu gihe Chelsea izaba ikina n'ikipe ya Arsenal hazaba ari ku isaha y'isaha 12 n'igice. Ni nako kandi icyo wamenya kuri aya makipe yombi ari ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal. Kuri ubu inkuru nziza kuko ikipe ya Arsenal nuko abakinnyi bayo bose bari bamaze iminsi mu mvune, uretse Mikel Merino abandi bose baje kuba bagaruka. Aha ni nka kapiteni wayo Martin Odegaard azaba habaye, Bukayo Saka, William Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes. Squad yose ikipe ya Arsenal ku munsi w'ejo irahari, mu gihe kurande rw'ikipe ya Chelsea nayo ikipe ya Sinzi ikipe ya Noah Elevani yahari ya mu bugere cy'ibitego 8 byose nyine ku busa. Urebye rero abakinnyi bose bazaba bahari ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea, nta mvune zivugwamo. Chelsea ifite n'akazi katoroshye cyane ko imaze imyaka igera kuri 2 itabasha gutsinda ikipe ya Arsenal mu mikino igiye itandukanye mu marushanwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Aha rero abakunzi b'ikipe ya Chelsea ndetse n'abakurikirana hafi umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza akaba cyaba ari igihe cyiza cyo kwihorera ku ikipe ya Arsenal muri iyi minsi imaze imikino 3 idatsinda, cyangwa se nayo ikaba yazuka, byose biba bishoboka mu mupira w'amaguru. Hanyuma rero ku bakunzi b'Umwashi TV bajye bagenda batubwira ati mbese ku mikino wenda ari nkugura byagenda gute? Brentford na Bournemouth, wagura Bournemouth gutsinda cyangwa kunganya, mu gihe amakipe nka West Ham na Everton wagura kwinjizanya, Wolverhampton ndetse na Southampton kagura Wolverhampton gutsinda ariko match ntirenze ibitego 3. Ikipe ya Brighton na Man City ni umukino amakipe yombi akeneye ataka kandi itegeko defense. Ikipe ya Man City defense wakwizera ko itabonekamo igitego gihe icyo ari cyo cyose. Ni umukino rero amakipe yombi wagura ko naho hari buze kubonekamo ibitego ku mpande zombi. Ubwo rero ko ku mukino wa Liverpool na Aston Villa
Liverpool ayiha amahirwe yo gutsinda cyangwa se ikanganya. Aho ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihugu cy'Ubufaransa umwuka ukomeje kuba mubi ku mutoza Roberto de Zerbi w'ikipe ya Olympique de Marseille, cyane ko nyuma yo gutangira neza shampiyona y'igihugu cy'Ubufaransa nyuma byaje kwanga. Nimugoroba batsindirwaga mu rugo kuri Stade Vélodrome n'ikipe ya Auxerre ibitego 3 byose ku busa kuri kimwe. Ikipe ya Olympique de Marseille ikaba yashoje imite ya mbere iyoboye umukino n'igitego kimwe ku busa, ariko imite ya kabiri baza kwishyura itsinda n'ibindi bibiri. Akaba ari urugendo rukomeje kutagenda neza kuri ikipe ya Olympique de Marseille. Umutoza Roberto de Zerbi rero abajijwe n'abanyamakuru niba ntacyo atekereza cyangwa se niba yagenda, ati ndabizi neza ko abafana kwihangana kenshi biba bigoye cyane iyo umusaruro ari muke, ariko naza gukomeza ngerageze ibishoboka byose turebe ko Marseille twakongera kuyigarura mu murongo mwiza ikabasha kwitwara neza nk'uko twari twatangiye uyu mwaka w'imikino. Ati gusa bibaye biri na ngombwa ko bansezerera nkagenda, nta gikuba cyaba gicitse nakwemera nkagenda, cyane ko hano ndi umukozi, nta muntu uba kamara, nagenda hakaza abandi. Twambutse hakurya mu gihugu cya Espagne, ikipe ya Real Madrid witwa Florentino Perez ngo yamaze kudohoka kubera ko nyuma yo kuvuga ko Real Madrid nta soko ry'igura zitabira. Umusaruro rero rukomeje kuba ikibazo muri ikipe ya Real Madrid ngo mu kwezi kwa mbere ngo byanze bikunze igomba kugura umudefenseur ukina mu mutima wa defense aho twita muri axe. Ni nyuma yo kwitwa Eder Militao ndetse na Antonio Rudiger bikomeje kugenda bitagenda neza kuri communication yabo kubera ibibazo by'imvune ikipe yagize. Hari nka David arabazaga ko abafashaje kuba agira ikibazo cy'imvune na n'ubu ntirakira. Kuri ubu rero witwa Florentino Perez ngo amaso aherekeje kwitwa Trent Alexander-Arnold w'ikipe ya Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza, cyangwa se William Saliba w'ikipe ya Arsenal. Akaba ari inkuru y'ikinyamakuru Mundo Deportivo cyari kiguhariya mu gihugu cya Espagne. Iyi Real Madrid iza no kuba yamanutse mu kibuga kuri uyu mugoroba nyuma yo kutitwara neza mu mikino ibiri iheruka. Umunsi araza kuba yakomeje muri shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne. Aha ikipe ya Real Madrid iraza kuba yakiriye nyine ikipe ya Osasuna. Osasuna ikomeye cyane kuko mubyibuka ko ariyo yonyine imaze gutsinda Barcelona muri uyu mwaka w'imikino ko yatsinze ibitego 4-2. Mu yindi mikino ikipe ya Villarreal iraza kuba yakira ikipe ya Deportivo Alaves, mu gihe Espanyol iza kuba icakirana na Valencia. Ikipe ya Leganés iraza kuba icakirana na Sevilla, akaba ari mu shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne, La Liga. Ni mu gihe nyuma y'umunsi wa 12 wa shampiyona kuri ubu ikipe ya FC Barcelona ijyanye ku mwanya wa mbere n'amanota 33 aho irusha mu kiba Real Madrid amanota 11, ariko Real Madrid ifite umukino w'ikirarane. Kino bamenye ko ikipe ya FC Barcelona imaze kwinjiza ibitego 40 muri La Liga muri uyu mwaka w'imikino, mu gihe yinjijwe ibitego 11, mu gihe Real Madrid yose yinjije ibitego 21. Amakipe nka Atletico de Madrid iraza ku mwanya wa 3, mu gihe Bilbao iza ku mwanya wa 6, mu gihe Espanyol, Valladolid ndetse na Valencia ziza ku mwanya wa nyuma. Valence ifite 7 niyo ya nyuma, ifite amanota 7 n'umwenda w'ibitego 7, mu gihe amakipe y'imbere nka Valladolid ifite amanota 8 n'umwenda w'ibitego 15. Nuko byagaze niko byifashe rero muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru hariya mu gihugu cya Espagne. Mu gihugu cy'Ubutaliyani amakuru azindutse ahavugwa. Ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport cyari kigwana mu gihugu cy'Ubutaliyani cyatangiye gushyira amajwi uwitwa Frank Lampard kuba yajya gusimbura uwitwa Ivan Juric utoza ikipe ya AS Roma, bikomeje kutagenda neza. Iyi nkuru y'iki kinyamakuru reka bivuga ko ndetse baba baramaze no kugirana ibiganiro ku buryo igihe icyo ari cyo cyose witwa Frank Lampard ashobora kwerekanwa nk'umutoza w'ikipe ya AS Roma hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ngushimira wowe twari tuzindukanye ku makuru y'imikino aba agezweho. Rero amakuru y'imikino yo nakagaruka ku Mwashi TV, ndibuze kugaruka tuganira byimbitse kuri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza.